abebembezi n'abiciriza baherize sente nyamwinji okugura emotoka kwenda kuhwera Reverend Afaza Muchunguzi yabanasi ekigambo kya Ruhango mu bantu ebintu bya Father ebi nabihereza miliyoni emwe n'eshweka nabare mnonga akakadena nakahiye hariya gwena akanti himtora 50 kuhereza fuel ya miliyoni emwe wena koyeki imotoka ugende kura kuri otemu amashita utandike kuhereza abantu ba Ruhanga mwene nyofaza na family yanje twakongeraho miliyoni ndisho za bibi ogurende ezamotoka tuzararimo kumara miliyoni yende ukakiteka motoka uzo gari tukambere abazide basimira umwana wabahabwa butabafera busha Reverend Afaza niwe n'ikizati wa tata kokati kumanyiho ukolije kunyeta ati wabafaza kumbe nindera nakasubija mwana wanje oriyo atiza kumaninja ntifaza mtoriyo Misi Ruhanga warabire kuyona akatambura yaza umuka iyo mwami n'umucara James Mutabazi yayihamo yabenayena mbwe ninyoha kushanga nyemeriro bishoganyu igishaha Reverend Father Reverend Afaza Mukasa wari kudembe oburire ashabire Faza Emmanuel ukora umurimo gw'ikurunzi ahabwo burunji bw'abiciriza ba Kitabe Parish kandi nangwa na Uganda kutwara hamwe abakristo aba nibarunji konka kingi batwihamwe yoga yitu batserize disho nyoga etali yo kweta Yesu ebe yo kweta abajeje bakuru iyo kugandwerera amukwenda kwesima eba iyo kugandwerera ibigobe bitari bimwe na bimwe nangu utegereze izenoza kwerezana n'umwuga ubwo kwenda kujya Zaroni ngo basayinje ogutugurwa umwuga mukuru. You are not a social worker. omukoro guhendere bari kushara keki nkomuringo go kusima Ruhanga habwo businguzi amakuru agagasha kwa Juliet Charles Sima.